Ora kia Bongwe mo phatlhe mothwetso madume dumela mo tsatsing la botlhano kgwedi ya Phatwe e roba bobedi ngwaga wa 2025 a re simolle dikgang tse ka go lebatse di gogang kwa pele. Khamphane ya Dikgang e ya kgolelwa go tswelela e dira ditlhabololo le mo nakong eno ya kwelotlase ya mohama wa ditemane. Mapalamente ba rotloediwa go tseela kwa godimo lenaneo le le rudisang itsholelo la Botswana Economic Transformation Program. Ditlhopha tsa Gaborone United le Township Rollers di saena tumalano ya thotloetso ya 2.5 million pula le khamphane ya Sunbird. Mothwetso madume dumela tsebe gore le diwa e gole e gaufi ya itheletsa nkamogele ke Edwin Mashakgomo o bo o di amogele. Tautuna advocate Dumaboko wa khotse khamphane ya Dikgang e retefatsang ditemane go tswelela e dira ditlhabololo le go rutuntsha badiri ba yone le ntswa mohama o santse o sa dire sentle lefatshe ka bophara. Tautuna Boko o letse a etetse madirelo ao mono Gaborone kwa neng a feta kgola dialogane tse di neng di rutuntshiwa ke sa tota ke Dikgang go ba neela dikitso tsa go retefatsa le go dira mekgabisa ka ditemane ke Filo Mokgaotsane o rulagantse pego e. Khamphane ya Dikgang e thibeletse monoga ka 2022 e dira dipeeletso tsa madi a hetang 400 million pula go aga madirelo a re thehatsang ditemane le go neela batswana dikitso tsa go ka dira tiro eo ke ka nako e mohama wa ditemane o neng o mekamekane le dikgwetlho tse di jaaka segajaja sa COVID le go gola ga kgatlhego ya bareki mo ditemaneng tsa maitirelo. Nngwe ya diemo tse go supiang ga di bakile kwelotlase ya theko ya ditemane le hatse ka bophara. Le ha go ntse jalo khamphane ya Dikgang e kgona go ralala dikgwetlho tse e sa kgaole babereki e ba e tswelela ka ditogamano tsa yone tse di akaretsang thulaganyo ya go rutela badiri tiro. Le mo nakong eno ba na le ditoro tse dikgolo tse di tsamaelanang le maitlamo a mašwa a lehatshe leno a Economic Transformation Program. We are motivated and committed to play a crucial role in local beneficiation and national growth. When we set forth on this journey, establishing this facility in October 2022 and officially inaugurating it in 2023, we were guided by a vision both ambitious and far-reaching. A vision not only to polish diamonds, but to nurture and refine the true gem of Botswana, the limitless potential of her people. Our mission was clear: to unlock value not merely from the treasures of our land, but from the talents, dreams, and aspirations of every citizen. Lehatshe la Botswana le na le tsamaiso ya go ngwekela babeeletsi mo lehatsheng leno go tlhoma madirelo a farologaneng go ka bakanya itsholelo ya monogae go golaga madirelo a Dikgang go thapa badiri ba ba hetang sekete go kaiwa ha go ka itsholetsa seriti sa lehatshe leno go ka kgatlha babeeletsi. We are here to witness a new chapter in Botswana's transformation journey from a resource-rich economy to an inclusive, value-adding and a people-driven economy. Facilities such as this one are a living testimony that our journey towards inclusive, citizen-centered development is well and truly underway. Tautona Boko o na gakolla dialogane tse go lemoga ga dikitso tsa bone tse di sha di ba bolela motswedi o sa kgaleng wa isago. You are not just shaping gemstones, you are shaping a legacy. One day I hope to see one of you return, not just as a polisher, but as the owner of your own factory. Puso mo thulaganyong ya go tswa mo go ikareng thata ka kepa ditemane go tsena mo go itlhotlheng le go retefatsa mme dikitso tse di jaaka tsa dialogane tse di tla thusa thata gore lehatshe leno la atlege mo torong e. Ke Filo Mokgaotsane, BTV News, Gaborone. Mapalamente a kopile go eteletsa pele le gone go rotloetsa tšhaba e ba eteletseng pele kwa dikgaolong tsa bone go nna le seabe mo lenaneong le maikaelelo a lone e leng go fetola le go tlhabolola itsholelo la Botswana Economic Transformation Program. Se tlhalositswe ke mothusa tautuna Renta Bagaolathe kwa phuthegong ya go tsibosa le gone go tsaya megopolo mo mapalamenteng ka lenaneo leo mono Gaborone. Mothwetso motlhala wa motho ke molomo a rutwe Monica Setshwaela. Tshimolodiso ya lenaneo la go leka go hetha methale ya itsholelo go bolelwa e le sebaka sa gore lefatshe leno le tswe ka megopolo ya go thabolola itsholelo ya lone
segolobogolo mo nakong eno e go itemogelang dikgwetlho tsa itsholelo tse jaanong di kokonelang beng gae. Go netefatsa katego ya lone, lephata la madi le tsweletse mo letsholong la go tsibosa bana le seabe ka lenaneo leo le le beileng kwa pele mehama e tshwana wa temothuo wa madi le boranyane. We are reimagining our economy, not in theory but in practice. We need new industries, we need new jobs, we need new frontiers of value creation. And that means your engagement, your legislative leadership, and your oversight will be more critical than ever before in our history. Transformation will not be driven from government offices alone. It has to be championed by Parliament. It has to be championed in our policies. It has to be championed in our constituencies. Go ya ka tona, lenaneo leo le le tla tsayang dibeke tse di 12 le ikaelela gape go rotloetsa go dira dilo ka potako go itse madiadia a mo ditirelong tsa puso a ntseng e le matshwenyego mo go ba bantsi. This program is direct response to your frustrations. It is a direct response to your ideas and your hand-holding that we as a country, the way we do things, the way our machinery unfolds, needs to be changed. Too many viable projects have been paralyzed by indecision. Botswana has never lacked ambition. What we have learned has been execution. We are pivoting to a new model where delivery leads strategy and where results are non-negotiable. Go tlhalositswe gape ga lenaneo la go heta methale ya itsholelo e le sebaka sa gore lefatshe leno le ka bakanya itsholelo gore le emise go ikaega ka ditswammung mme le hethe le tsone ditiro tsa mo nakong eno di thokwang bobe ke ba le bantsi. Monica Tshwaela, BTV News, Gaborone. Sepodisi sa Botswana se letse se kopile baithuti ba dikolo tsa ithutelo ditiro ka fa tlase ga mokgatlho wa Botswana Student Power go tosolosa mogwanto wa bone ka jana ba pitlagane mo ba ka se kgoneng go ba thusa. Baithuti ba ne ba rulagantse go phakela ba gwanta mosong ono go isa dingongorego tsa bone kwa pusong mabapi le madi a ba neelwang itshitso. Baithuti ba supa fa ba sa itumele dikatso tse ba di neelwang ba tlhalosa fa di le kwa tlase ka jana ba kopa gore ba fiwe madi a kana ka 2,500 pula ka kgwedi yo ba neng ba mosolofeditswe ke puso. Mothusa mookamedi wa lephata la ditsela re le ka motshwedi a re lenaneo la ipabalelo tseleng la khamphane ya Puma Energy la Be Road Safe le botlhokwa thata ka jana le tla ka nako e lefatshe leno le tshwentsweng ke dipalo tse di golang tsa batho ba ba tlhokafalang ka ntlha ya dikotsi tsa tsela. A re lenaneo leo le tla rotloetsa thata gore bana le bone ba tseye boikarabelo ka jana le itebagantse thata le bone. Re motshwedi buile se jana tota jaaka lenaneo leo le ne le simolodisiwa semmuso mono Gaborone ka Labone. Re motshwedi a re dipalo di supa fa batho ba ka tshwara 500 ba tlhokafala ka ntlha ya dikotsi tsa tsela ngwaga le ngwaga mo lefatsheng leno. Ka jalo lenaneo le la Be Safe Road Africa le thusa go anamisa melaetsa ya ipabalelo tseleng go tswa kwa motsing ka go itebaganya thata le bana ba dikolo tse di botlana. Lenaneo le le amogetswe ka tsoopedi ka jana go babalela matshelo mo ditseleng e le nngwe ya dikgwetlho tse mafatshe ka bontsi a lebaneng nayo. This initiative is done across the country to instill Maiteko a dirwa lehatshe ka bophara go rotloetsa bana go dirisa ditsela tse di babalesegileng. Ra kgola tiro le boineelo jwa Puma Energy Botswana mme re lebeletse tiro e tla dirwang ke mananeo a ikemetseng ka nosi. Re itumelela go bona go nna teng ga lenaneo le mme re lebeletse pele dikgato tse o tla di tsayang go thusa go diragatsa pono ya rona ya lefatshe le ditsela tsa rona tse di babalesegileng mo go ba ba dirisang ditsela. Road users. Lenaneo le le gatelela thata fa ipabalelo tseleng e le boikarabelo jwa botlhe e seng bakgweetsi fela.
It's really instrumental because when you see statistics, a lot of E botlhokwa thata ka gonne fa o leba dipalo-palo tsa dikotsi tse dintsi tse di diragalang mo ditseleng tsa Aforika ka gonne go na le dikoloi tse dintsi. Bontsi jwa batho ba ba amegang ke ba ba tsamayang ka dinao, mme bontsi jwa ba ba tsamayang ka dinao le bone ke bana ka baya dikolong. Ka jalo re le ba phuma re tsere karolo ya thulaganyo ya rona ya go tsaya maikarabelo. Eno ke nngwe ya maiteko a re a dirang go ruta bana gore ba nne ba babalesegile mo ditseleng. Ka jalo gompieno e ne e le setlhoa sa thulaganyo e tona e re neng ra isimolola dikgwedi di le mmalwa tse di fetileng le maiteko a mangwe a go nna ba babalesegile mo ditseleng. the children about how to be safe on the roads. Lenaneo la Be Road Safe Africa le simolotse ka 2023 e le tshwaragano gareng ga lekgotla la ipabalelo tseleng la kgaolo ya borwa jwa Africa le khamphani ya Amend, mme le dirisa ditsela tse di ka kgatlhang banana go anamisa melaetsa ya ipabalelo tseleng. Go bana Nesehedi, BTV News, Gaborone. Mothetso o lebile dikgang tsa Botswana Television fa re gatela pele mo tshwarela mookamedi wa lekalana la business Botswana Re Mpapi Tsholofelo o tlhalositse fa mohama wa kgatiso le kanamiso ya dibuka wa monogae o lebanwe ke dikgwetlho tse di oketsegang ebile di tshosetsa le go tswalwa ga mohama yo fa bua kwa puisanong e neng e tshwerwe le bana le seabe mo Gaborone. Re Tsholofelo o tlhalositse fa dintlha tsa botlhokwa tse di tshwenyang mo mohameng o di akaretsa tsa maranyane go salomagane ga melao le go dira dipoelo tse di tota tse e seng tsa sepe go rata maranyane o rulagantse pegoi. Mohama wa kgatiso le kanamiso ya dibuka o na le seabe se segolo mo kgolong ya diitsholelo ka go tlhama ditiro le go tlamela megama e farologaneng jaaka wa thuto, diofisi tsa puso le tse dingwe. Bosheng jaana mohama o ntse o tshosediwa ke go anna maga tiriso ya maranyane mo go lebegang go heketsa wa kanamiso ya dibuka. The sector is at crossroads, grappling with issues such as technological demands. We are all aware that one of the things that the new government has been talking about, Minister, is going into the digital space, especially for education provision, to need tablet, which are now bringing a challenge in terms of the printing side of things. So these are some of the things that the sector is realizing. There is also lack of local beneficiation. There are also some licensing issues. We are just talking about definitional issues here in terms of the sector not benefiting out of the 15% manufacturing incentive. Of recent, it has contributed close to 5.4% in value addition and also about 2.6% to employment. We were just discussing outside with some of the players that the sector is quite labor intensive. It has got a potential, Honorable Minister, of creating a lot of jobs if ignited and supported, and with the opportunities that exist being explored. And this is something that the panelists that we have brought together to engage on this will be able to help us understand. The printing industry in Botswana is a technically capable and resource-ready sector. We have companies with advanced equipment, skilled staff, and the will to contribute meaningfully to national development. However, despite these capabilities, we are often overlooked or bypassed in both public and private procurement processes. One of the biggest concerns we face is the increasing number of tenders awarded to print brokers or intermediaries. Tona wa ofisi ya Gatautona Re Moeti Mohasa a re puso e itlamile go ema nokeng mahama o ka o le botlhokwa thata mo leetong la go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno. Ladies and gentlemen, the government acknowledges these concerns. As the ministry responsible for the sector, we are committed to engaging openly to ensure that our policies, procurement systems, and institutional practices support rather than hinder the development of local industries in this sector. This dialogue, therefore, comes at a crucial moment, especially now when we are developing the Botswana National Transformation Program. It provides an opportunity not only to diagnose the issues, but also to co-create solutions that are practical
inclusive and future-focused, and to implement them through the BETP. Go tlhalosiwa fa phuthego e le kgato ya ntlha ya maikaelelo a go tsosolosa mahama o wa kanamiso ya dibuka. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Motshwarela tona ya lephata la lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloty o tlhaloseditse mapalamente fa lephata la gagwe le na le dipolase di le 76 tse di tota tse di mo lefatsheng le le tlhokometsweng ke puso. A re dipolase tseo di sale di adimilwe bangwe ka tiseletso ya dingwaga tse magareng ga 15 le 50. Motshwarela tona Dikoloty o ne a araba potso ya mo palamente wa Thamaga Kumakwane re Palelo Motaosane yo neng a batlile go itse ka palo ya dipolase tsa puso gore a di mo tirisong tsotlhe le gore puso e na le dithulaganyo dingwe mo go di adimeng balemi barui. The farms are not all in use. The ministry has a total of 14 unused farms or camps under the Department of Veterinary Services and Animal Production. Furthermore, 20 farms under state land have expired leases and considerations for lease renewals is underway. The government has undertaken to unlock economic value of all land parcels, including government-owned farms. This includes leasing some unused government farms or using some of the farms to promote high-value enterprises or initiatives such as the dairy development or livestock holdings to facilitate breeding and marketing initiatives. Mr. Speaker, my ministry is very determined to ensure that ordinary farmers, not privileged to own ranches, benefit from these government farms. The ministry will shortly be launching a transformative program which will utilize some of the government farms to benefit communal farmers through improved animal reproduction, compliance, and farm quality assurance and access to highly paying markets. Fa re lebatsa mafatshe le sefofane sa botsogo kwa lefatsheng la Kenya go bolelwa se phatlakane gaufi le toropo ya Nairobi mme ga tlhokafala batho ba le barataro fa ba le babedi ba ne ba gobala. Sefofane seo se neng se ya kwa lefatsheng la Somalia se ne sa wela kwa Ruiru kwa kgaolong ya Kiambu ka nako ya boraro mo maitsiboeng. Mokamedi wa Amref Flying Doctors Stephen Gitau o tlhalositse tota o tlhobabisitse gore sefofane sa bone sa Cessna Citation XLS se amegile mo kotsing e bolaileng batho mme ga ka anela dintlha tse dingwe. Motho ka sebaka se a rotolele go go tsa metshameko. Mosakapofu ya gabo ga tswe lentswe tsa metshameko. Disalamapa tsa toropo kgolo ya Gaborone Township Rollers le Gaborone United di bone thotloetso ya madi a kana ka 2.5 million pula go tswa kwa company ya Sunbet a di tla dirisa mo pakeng ya 2025-2026. Bobedi jo ga mmogo le morotloetsi wa bone ba ne ba tshwere phuthego e neng e kopanetswe ya babega dikgang ka la bone kwa hoteleng ya Avani go rola semmuso thotloetso eo tshegofatso malepa o lepalepane le pego e. Company ya Sunbet e se magoro go masha mo mererong ya metshameko e ntseng e tlwaelesegile ka go rotloetsa metshameko ya mapelo a dipitsi le kgaisano ya mabondle ya Miss Universe me jaanong e fetotse lewa go akaretsa kgwele ya dinao. Fa rola tlotloetso eo moeteledipele wa company ya Sunbet mo Botswana o tlhalositse fa company ya gagwe e ya go dira tsotlhe tse ka di kgonang go tlhamela Batswana mebereko ka thotloetso e. 2.5 million investment we are announcing today. 2.5 million pula yo re morolang gompieno o
isa tirisanyo mmogo ya rona le ditlhopha tse dikgolo tsa toropo ya Gaborone. Ditlhopha tse di ipelafatsa ka go dira sentle mo lebaleng le kwa ntle, go ikgolaganya le balatedi ba tsone ba ba ikgantshang ba ipela ka lorato gore dira motlotlo, segolo jang jaaka re di tsentse go tlase ga kobo e le nngwe. Ka thotloetso e re ikaelela go thusa go tsosolosa itsholo ya lefatshe leno le ntswa re le magorogo mašwa. Re ikaelela go netefatsa fa tomagano e re berekela ka go tlamela megama ya itsholelo ka go farologana mebereko. We are intentional about ensuring that this sponsorships create opportunities for local businesses. Mo go 2.5 million pula yo, setlhopha sa Gaborone United se tla tsaya 1 million pula le go tsenya sekano sa Sunbet mo letsogong. Fa Township Rollers yone e tla tsaya 1.5 million pula le go apara sekano sa Sunbet mo sehubeng. In a competition and competitive in the mind, and teams like Gaborone United and Township Roller, always there will be mo kgaisanong go ya go tswela go nna le kgotlhakgotlhano fa gare ga ditlhopha tse ka dilwala toropo. Ke ka moo ke phuphutlhang ba Sunbet le getla gore ba kgonne go kopanya ditlhopha tse ka bobedi go nna ka fa tlase ga kobo e le nngwe, mme re tla dira tsotlhe tse di tlhokafalang go nonosa tirisanyo mmogo e. The MC said, we are delighted to be getting into. Re itumeletse go tsena mo tomagano le Sunbet Botswana. Dipuisano di ne di ditelele, mme re kgonne go dumelana ka tomagano e tla berekelang botlhe. Ladies and gentlemen, this has been a long time coming. Negotiations for this partnership were long but smooth and cordial. Disalamapatse di tla kampana ka matlhatso mo motshamekong wa botsalano wa go ipaakanyetsa paka e ntšha ya 2025-2026. Motshameko o tla tshamekela kwa lebaleng la Gaborone United ka nako ya boraro, mme madi otlhe a tla kokoangwang ka go tsena ko motshamekong o a tla abelwa khamphane epe fela ya bopelotlhomogwi e bobedi jo bo tla bong bo dumelane go e abela. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Moanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Dats kwa Noborwa Khumo ke badiretse a re tla re kgwedi eno e le 23 tikologo ya bobedi ya liki ya Botswana Dats Association e simolole. Seo se tla morago ga gore liki eo e ye go ikhutsa morago ga go wetsa tikologo ya ntlha kgwedi e fitileng. Pako Setreke o rulagantse dintlhatse. Ke badiretse a re ba itemogetse phadisano e mashetla go tswa mo ditlhopheng ka go farologana mo tikologong ya ntlha ya metshameko, mme o na le tshepo ya gore seo se tla tswelela le mo tikologong ya bobedi. Second edition is going to be exciting. Re bile pharologanyo ya number 1 le number 2 go gwalwa ba police police A le BDF A ke ditimi tse pedi tse leng gore ha di kopane di nkgisana magwa, mme bile ha o libile le gone ka ha batho ba tshameka ka teng le imagine wa bone ga o kalo, so it's going to be very exciting. Le ko morago kwa go tase kwa number 9 le number 8 le bone ba lwanto e maswe, so it's going to be very exciting. E re lentswa tikologo ya ntlha e tsamaile ka thelelo. Ke badiretse a re go na le tse ba iphitlhetseng ba saletse ko morago ka tsone, mme o dumela fa dikgwetlho tseo di tsile ka kgolo mo motshamekong o wa di-darts. Re nnile le season e flowa mme e ta distabiwa ke kgone gore ditimi ga di kgone go goroga sente ko di-gaming ka nako e le one mabaka a gore gona ga re ise re bone barutwetsi re sentse re lwa le ntwa ya go bata barutwetsi ba liki ya rona, but ha re ntse re tswelela re itemogetse le gone gore ile ko bohelong ra kgona re kgobokanye di-game tsa rona gore tshamekelo go go gongwe hela mo neng go ngoka batho gore batho ba bone gore tot sente di datse ke eng le gore re gola re itemogela kgolo rona ka gore re na le basadi ba bantsi re na le banana ba bantsi. Unlike mo di-season tse dingwe re na le di-face di hathego tse dintšha tsa batho ba batang go tshameka di-darts. Ntle le go itlhokoletsa tshimologo ya tikologo ya bobedi ya metshameko ya liki, ke badiretse o tsweletsa a tlhalosa fa ba tla tshegetsa kgaisano e ka yone ba tla lekang go kokoanyetsa setlhopha sa setšhaba sa di-darts madi go ka tsenelela kgaisano ya mafatshe ya AUSC Zone 5 kwa Zimbabwe kgwedi eno e le 25. We are gearing up for tournament ya border e simolwang ke nneke. Tournament ya teng ke leng gore re le ka go kgobokanyetsa bana ba rona madi ba yang Zimbabwe, so ditimi tsotlhe tsa Botswana Dats Association di tabo di le ko ka weekend e latelang ya di-16 le batho botlhe ba ba tshamekang di-darts ba batho ba iletsa gore ba ka ta tournamenteng ba letelwa gore ba tle go tshameka
le rona ka weekend yone ya di-16 maikaelelo magolo ke gone gore re kgobokanetse bana madi gore batho ba kgone gore ba ye Zimbabwe. E tla re go simolola kgwedi eno e le 12 go fitlha le 24 setlhopha sa makawana le makgarejwana ba under 15 le ba under 18 ba tsene mo kampeng go itlhokoletsa kgaisano ya AUSC Zone 5 e tla tshwarelwang kwa Mazowe, Zimbabwe. Pako Sterek, PTV Sport. Seseretsa Khama Barracks. Radi konetelela jaanong utlwa tona wa lephata la ofisi ya Gatautuna Remo Etimhwasa o letse a simoloditse lenaneo la metshameko la bana ba dikolo kwa Lobatse Sport Complex. Mohasa o tlhalositse fa lenaneo le tla thusa thata mo go riboleng batshameki ba ba botlana sengwe se ntseng e le kgwetlho mo ngwageng tse tlhano tse di fetileng. Khomotso sefako ka sefako sa dintlha. Lenaneo leo le sa le ema ka ngwaga 2020 morago go sa dumalano ka dilo dingwe fa gare ga puso le bakatisi mme manokonoko a go thakafala ga lone a ntse a mathata makgotla a metshameko le dithopa ka go farologana. Goromente ya ka lehatshe lotlhe la Botswana re ntse re tshengwa le setšhaba ka go tlhoka go nna teng ga metshameko mo dikweleng ka gore o tlhoka go nna teng ga metshameko mo dikweleng go tima bana go nngwe ya karolo ya gore ba ka gola ba itekanetse le ra re se gape sa bana ka le go lehatshe la rona le ka tswelela le dira teng ga re itaitsanya go ratana le ba mahatshe a mangwe dithotomiso ba ka etsi di supa gago le gore go tlhoka go nna teng ga metshameko mo dikweleng gone le gone mo Botswana go helela go timola bana mo bokgoning ja bone le kgolo ya bone mo go tsa itshidilo jaanong go bone metshameko e boela mo dikweleng go tla thusa mo go godiseng ngwana mo dikweleng. Tono a lephata la tamelo a bana le thito go tswa ko moding nono ga fela mokoka o ka ile ka fa lenaneo leo le yang go bereka ka teng. Preparations or training at school level will be conducted during normal working hours as part of the school timetable. This includes training of school teams. Go ta diro ikatiso go fitela ngwaga o fela mme ta akaretsa bana botlhe e tabo e le selo se se dirwang kwa dikolong kana kwa sekolo mme go sena dikgaisano tse re di twetseng tsa dikolo go tanela barutabana ba ba ka metselenanelo go dikolong tsa bone tse di farologaneng mme go simolola ga dikgaisano go dikolong go ta dirwa fa gare ga beke go itsa dituelo tsa mafelo a beke kana overtime. They shall also strategically schedule inter-house competitions aimed at promoting mass participation during weekdays instead of weekends. Lenaneo leo le ta netefatsa fa bana ba nna le sebaka sa go phadisanya mme le ta akaretsa ngwana mongwe le mongwe. Sport le di-art kana sport le other co-curricular activities di tshwanetse di itsewe gore di botlhokwa thata mo goreng di nne le mosola mo bathong mo re go bitsang physical benefits. Ke sone se re dumela gore re tshwanetse re kokoanye bana ba rona re ba kokoanye re ba thuse gore ba ye ko metshamekong. Re tshwanetse ra itse gore go mo go a thusa le boeteledipele ngwana o gola a na le boikarabelo ka gore o tlwaetse go dira le ba bangwe o tlwaetse go dira le tse dingwe le ba bangwe o ithuta go etelela ba bangwe ka sebaka sa a leng mo go sone le ba bangwe ka yone nako eo go mo ke gone mo go bidiwang team mindset kana team work. Ka lenaneo leo go ta fefogala gore bolola talente go tswa ko moding mo dikolong tsa lefatshe leno. Khomotso sefako PTV Sport Lobatse. Motho a re sa go le tlo le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya Bongwe re di be khutlo gone fa tshile bogejalo kgaitsedi a ke sentle moeng o neng a diranola sentle bontle ka puo ye di atla tshima sha khomo tse tswa thobeng tse le phepa ka gorialo e katakatela morago tlo ya ga masha khomo tse re matla khomo go dumela o etse mhata se di ba tlholantso bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modimo tjo.